bakunzi b'ikiganiro imvo n'imvano y'uyu munsi iravuga ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ukomeje gucumbagira. Ibyo bihugu byakomeje kwitana ba mwana kuri jenoside. Mu mwaka wa 2006 umucamanza w'Ubufaransa yasohoye inyandiko zo gufata bamwe mu bayobozi b'ingabo z'u Rwanda abariga guhanura indege ya Perezida Habyarimana. Ubwo u Rwanda rwaciye umubano n'Ubufaransa. Mu mwaka wa 2008 u Rwanda rusohora icyegeranyo cyateguwe n'akanama u Rwanda rwavuze ko kigenga kagaragaje ko leta y'Ubufaransa yagize uruhare muri jenoside muri 1994. Ako kanama kasohoye n'amazina y'abantu bagomba gufatwa kubera uruhare rwabo muri ubwo bwicanyi. Mu mwaka wa 2009 uwo mubano warasubukuwe. Abakuru b'ibihugu byombi banakoze n'ingendo zari zigamije kunoza uwo mubano. Uwo mubano wongeye kuzama gatotsi mbere gato yo kwibuka jenoside ku nshuro 20. Perezida Kagame amaze gutangariza ikinyamakuru Jeune Afrique cyo mu Bufaransa ko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside yabaye mu Rwanda. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yavuze ko leta yabo yatangajwe n'amagambo ya Perezida Kagame. Wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa muri 1994 Alain Juppé yavuze ko amagambo ya Perezida Kagame yari guhindura amateka. Kubera uwo mwuka mubi Ubufaransa bwafashe icyemezo cyo guhagarika urugendo rwa Minisitiri w'Ubucamanza wagombaga guhagarira Ubufaransa mu mihango yo kwibuka jenoside ku nshuro 20. U Rwanda narwo rwihimuye rwanga ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda ko ahagararira igihugu cye muri iyo mihango. Ninde uri mukuri kuri icyo kibazo? Ibivugwa n'u Rwanda bifite ishingiro. Ubufaransa se ko bubihakana bwo bwaba bufite ishingiro? Haba hari izindi mpamvu zihishe inyuma y'izi mpaka zimaze imyaka 20. Ibyo nibyo twibandaho muri iki kiganiro cy'imvo n'imvano. Abatumire bacu ni Faustin Twagiramungu, umunyapolitiki w'inararibonye, akaba yarigeze kuba Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Twari twatumiye na Jean-Marie Vianney Ndagijimana, wigeze kuba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, akaba amaze no kwandika ibitabo 4 ku karere k'ibiyaga bigari, ariko ku munota wa nyuma ntabwo yashoboye kuboneka. Twatumiye kandi Tom Ndahiro, umushakashatsi kuri jenoside yo mu Rwanda, akaba yaranditse n'igitabo yise Friends of Evil. Twatumiye na Yolande Mukagasana, wacitse ku icumu rya jenoside, nawe akaba amaze kwandika ibitabo 4 kuri ubwo bwicanyi. Ubategura ikiganiro ni Ali Yusufu Mugenzi. Samirana radio yacu dukunda cyane, BBC gahuza miryango. Reka mpere kuri Madame Yolanda. Madame Yolanda, maze kubivuga Alain Juppé aravuga ko ibivugwa na Perezida Kagame ari uguhindura amateka. Yakoresheje ijambo falsification of history. Wowe nzi ko atari kubibona. Nemera ibyo Perezida Kagame yavuze ko yaravuze ngo les faits sont têtus. Nibyo. Iyo ikintu kiriho amaherezo y'inzira ni mu nzu kijya hagaragara. Ni ukuvuga ngo jewe nemera kandi si ukubyemera ndabizi ko Ubufaransa bufite uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ubyemera ushingiye ku kiyo bisobanura? Ku mpamvu nyinshi cyane. Cyambere cyo nakuriye mu Rwanda, jenoside yabaye ndi mu Rwanda, intambara muri 1990 yateye ndi Kigali, nkora mu bitaro by'i Kigali. Uko Abafaransa bajyaga kurwana na FPR nararebaga. Ikindi nari ntuye muri capitale, ntaho Abafaransa batampagaritse, haba muri capitale haba hanze ya capitale, banyakira ngo umuntu bareba ubwoko bwanjye. Babikoraga ryari byo? Hagati ya 1990 na 1994. Bampagarikiye abana inshuro nyinshi. Ikindi bajyaga ku rugamba ndebereka, hagira umpakanya ko batarwanye n'inkotanyi. Icyo gihe hari icyo turi buganira. Kuva muri 1999 nagiye gusura Bisesero. Nasohoye igitabo Abafaransa bari baranze gusohora kuko Boris Boubacar Diop yari yanditsemo responsabilité ya Mitterrand. Abaediteri bose icyo gitabo baracyanga. Acte Sud niyo yemeye kugisohora ari uko ngo badashyizemo Mitterrand. Ndabyemera nta wuburana n'umuhambo. Bagihindura mu Gitaliyani niho twashoboye gushyiramo Mitterrand. Icyo gitabo nagiye gukora ubushakashatsi mu Bisesero. Abasesero ndacyabafite babivuga ukuntu Abafaransa baje kubica. Noneho jewe nkumva kamwe mu bidashoboka. Mbarige ubasansira nta wambwe ngo ne kubashyiramo.
nashyizemo juste iby'ukuntu baje bakabata bamaze kubasohora mu bwihisho kugira ngo interahamwe zibabone. Ariko ibyo kuri 13 z'ukwa gatanu byabonywe n'abashakashatsi b'Abafaransa Bruno Budige na Serge Farnel. Biravuga iki ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu habaye iki? Biravuga ko abasirikare b'Abafaransa bafatanyije n'interahamwe kwica abasesero ku Kibuye. Bisesero Varsovie Rwandais niko cyitwa. Cyasohotse muri uku kwezi kwa kane muri commemoration ya 20. Aba bagabo bavuga bacyanditse ni bande ku muntu utabazi? N'abashakashatsi b'Abafaransa, umwe yitwa Bruno Budige, undi yitwa Serge Farnel, bombi ni Abafaransa. Abakoze izo crime niba Ubufaransa buzi ko butabatumye nibubahane tubibone. Naho niba biyemeje kubajya ku ruhande, niba bashyigikiye ibyo bakoze, nukuvuga ko Abafaransa ari complice. Ikindi sinzi niba muzi igitabo cyitwa les documents secrets za Mitterrand. Kirimo ibintu byinshi Mitterrand yanditse, birimo amasignature ye. Wasobanura muri zo secret de Mitterrand bo baravuga iki? Hari amadokuma menshi pe, ntabwo nabona ukuntu nyakubwira, ni menshi. Ndakibarangiye mwese muzagisome, niho muzabonera ko Abafaransa koko bafite culpabilité muri jenoside yakorewe Abatutsi. Reka nkubwire mugenzi ikindi, ubu Imana twagize mu Rwanda nuko abantu bakoze jenoside hari abagize umutima wo kuvuga bakatubwira ukuri. Ni kimwe nuko mu Bufaransa ubu ngubu sinzi niba mwarasomye igitabo cyitwa Le Sabre et la Machette cyasohotse mu cyumweru gishize. Abasirikare b'Abafaransa ubwabo bivugira. Mwagiye mubanza mugasoma ibyo bintu kugira ngo mwumve ko ntabwo ari interahamwe zo mu Rwanda ziyemereye icyaha rimwe na rimwe zikavuga gusa. N'Abafaransa uyu munsi hari abakeneye kuvuga. Ni kumwe na Tom Ndahiro banditse igitabo Friends of Evil. Tom, Friends of Evil mu Kinyarwanda byaba ari iki? Wabyita inshuti za Sekibi. Muri zo inshuti za Sekibi Tom n'Abafaransa bagomba kuba barimo, sibyo? Si bose n'abayobozi b'Abafaransa b'icyo gihe. Nagira ngo mbanze mpere ku kibazo kijyanye na responsibility y'Ubufaransa uvuga ko ari u Rwanda rubivuga. Mbanze nkusore icyo gitekerezo. Abavuga ko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside si leta y'u Rwanda yo mu 2014. Abantu ba mbere bavuze ko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside ni Abafaransa ubwabo, kandi jenoside ikorwa. Babivugiye mu ruhe rwego n'Abafaransa bahebwa? Hari Abafaransa bakoraga muri Médecins Sans Frontières nk'umwe witwa Hervé Brador, ariko kandi noneho sinawe wenyine. Hari benshi abanyamakuru baje hano icyo gihe babigaragaje, ariko mu mwaka w'1998 niba nibuka neza, hari raporo yasohowe na Sena y'Ubufaransa y'ubushakashatsi cyangwa komisiyo yari yashyizweho iyobowe na Paul Claes na Bernard Cazeneuve. Bo ubwabo noneho bafite byinshi berekanamo uruhare rw'Ubufaransa n'abantu babivugaga. Hari abaminisitiri ba guverinoma y'Ubufaransa ubwabo basabye ko leta yabo yareka iyo politiki yo gukomeza gufatanya n'abantu babi. Abo ni nka Michel Rocard wigeze kuba minisitiri w'intebe na Pierre Joxe wabaye minisitiri w'ingabo. Joxe yerekana ko 28 z'ukwa 2023 yandikiye Perezida Mitterrand amusaba guhagarika inkunga ya gisirikare ku Rwanda. Ntibamwumva. Abantu bazi Kangura yigeze kwandika amategeko 10 y'Abahutu. Ku gifuniko cyayo cy'inyuma hari foto ya Mitterrand ivuga ngo inshuti nyanshuti yibona mu byago. Muri raporo ya Kires nkuko bigaragara ku rupapuro rw'179 bigaragara ko u Rwanda rwakomeje kubona intwaro nyinshi zavaga mu mafaranga y'Abafaransa. Babahaye intwaro zifite nk'agaciro k'amafaranga y'Amafaransa miliyoni 19 muri 1988, ariko bigeze muri 1990 baza kubona izifite agaciro k'amafaranga miliyoni 191. Ni ukuvuga ngo amafaranga yiyongereye inshuro zirenze 10. Muri 1992 byari bimaze kugera mu 122, noneho bikomeza biriyongera kenshi. Ikindi nuko
uburyo bafashaga leta ya Habyarimana mu gutegura umugambi wa jenoside ntabwo byagarukiye mu gufasha abasirikare gusa, bageze no mu rwego rwo gutegura interahamwe. kandi ibyo Yolande Mukagasana yari amaze kuvuga byo guhagarara kuri bariyeri no muri raporo ya Kiresi biragaragara, aho abasirikare baje muri operation Norwa binjiye muri politiki ya jenoside. Icyiciro kimwe mu byiciro bya jenoside ni identification, kumenya aburwanya n'abagomba kuzicwa. Iyo politike ya Habyarimana y'icyo gihe bayigiyemo kandi barayikoze. Ibyo ngibyo si leta y'u Rwanda ibivuga muri 2014 kuvuga ngo ni Perezida Kagame wabivuze. Hari abafaransa bemeza ko bo bagize uruhare mu gutoza interahamwe. Muri 2005 hari umusirikare wahoze inahangaha mu Rwanda watozaga interahamwe kwica abantu, agirana ikiganiro n'umunyamakuru witwa Laure de Villepin. Uwo musirikare witwa Thierry Prugno akavuga ko batoje interahamwe igabiro kandi bakazitoza no kwica abantu vuba. Icyo babatozaga si kwica abahutu, babatozaga kwica abatutsi. Si ibyo byonyine, hari politike yo kuvangura no kwita abantu ibyo batari byo, n'abafaransa babigizemo uruhare. Ikintu cyitwa kwambura abantu n'ubwene gihugu. Hari inyandiko nyinshi z'umuminisitiri w'umufaransa zahakanaga n'ubunyarwanda bw'abantu bari mu nkotanyi. Icyo gihe uzi ko yari umunyamabanga mukuru muri presidence ya Mitterrand. Ibyo ngibyo nagira ngo bibe ku kimenyetso kimwe cyuko ibyo kuvuga ko abafaransa bagize uruhare muri jenoside si ibyo muri 2014, si n'iby'abanyarwanda, n'iby'abafaransa ubwabo, kandi n'amahanga arabizi. Falsification of history no kuvuga ngo ni ukugoreka amateka. Kugoreka amateka ni uguhakana uruhare rw'ibintu byabaye izuba riva. Si no kubafasha noneho mu gihe mu gutegura jenoside, no mu gihe cya jenoside ubwaye. Noneho nicyo gihugu cyakiraga minisitiri w'ububanyi n'amahanga uwaje guverinoma y'abajenosideri witwa Jerome Bicamumpaka. Yagiye muri presidence y'Ubufaransa kenshi, yagiye muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga yabo kenshi, bamuvuganira. Iyo ugiye no muri records zo mu muryango w'abibumbye muri Security Council, uretse ibihugu bimwe bigiraga ko badashaka kumenya ibiri mu Rwanda, ariko nibura baragerageza gukingira ikibaba leta y'abajenosideri icyo gihe, nibo ntibyanahagarariye. Naho Jerome Bicamumpaka yakomeje kugirana umubano na leta y'Abafaransa na nyuma ya jenoside, avi Bukavu na Goma akajyayo. Muri icyo gitabo cyangiza inshuti za Sekibi byanditsemo. Mbabarira mugenzi, mbabarira, hari akantu nshaka kongeraho. Ujya wibuka ko leta y'abatabazi yaremewe muri ambasade y'Abafaransa i Kigali muri iyo misiyo Kiresi. Ibyo gihama Madame Yolanda cyane rwose. Narindi hese sinari i Kigali. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, wari uzi ko iriya misiyo Kiresi nagiyeyo ku ngufu gutemwanya ku ruhare rw'Abafaransa. Uzarebe niba hari aho ndi muri raporo. Nabajijwe na Cazeneuve ubwe. Noneho Cazeneuve arambwira ngo kereka ninemera bakambaza nta wundi muntu uhari. Ndababwira nti ndanze. Bati nuguhitamo, uremera cyangwa ntitukubaza. Ntindemeye. Urumva wa mugari nta wuburana n'umuhamba. Bambaza uwikuro nta hantu byanditse. Muri kumwe na Bwana Twagiramungu. Bwana Twagiramungu, ndaguha ijambo, ariko ngira ngo byaba byiza aho kuguha ijambo mbanze mbumvishe ijwi rya Hubert Védrine. Ni ikiganiro yatanze Perezida Kagame amaze kuvugana na Jeune Afrique, kuko inteko akanama gashinzwe ibibazo by'umutekano by'ingabo karamuhamagaye kugira ngo asobanure uruhare rw'Abafaransa. Asubira inyuma arabisobanura. Reka twumve ibyo Védrine yavuze, hanyuma tubiganireho. Mbone no kuguha ijambo. En fait, le soutien, ça consiste à tordre le bras du régime. Gushigikira ubutegetsi kwari gushingiye ku kugondoza mu kubwira tuti turafasha gucungera urubibe, ariko namwe mutegerezwa gusangira ubutegetsi, mutegerezwa gutora inyishu y'ikibazo c'impunzi. Birumvikana yuko iyo leta y'abahutu itabishaka, bavuga bati turi benshi tubone igituma bo twaka igice c'ubutegetsi, ariko Ubufaransa bwagumye bubaremera. Hari benshi babivuga muri ico cegeranyo ca Kiles na Cazeneuve. Sina Kiles na Cazeneuve bavyandika, ni intumwa zarungitswe gutohoza zegeranije ivyavuzwe n'abantu benshi
bavuga neza ingene abaministre abayobozi abambasaderi bagiye barakurakuranwa badahengeshanya babwira leta y'i Kigali bati kubashigikira biri nico bibanza gusaba impera n'imperuka mutegerezwa kwemera gusangira ubutegetsi ivyo ntibabishaka bo bashaka gufashwa gusa n'Ubufaransa ariko ubutegetsi bwabo ntibukomwakomwe ariko Ubufaransa aho bwari buhagaze ni harya nibukije birahambaye kuvyibutsa kuko kenshi ntibivugwa Alain Juppé yaritanze cane kujanye n'amasezerano yarusha nta vyinshi ndabivuga ko nta mwanya uhari ariko habaye amasezerano menshi yarusha ariko yanyuma naye mu 1993 yari amasezerano ya politiki Ubufaransa bwibajije ko bwabishoboye uruhara rw'Ubufaransa kuva kare mu 1990 ku ntwaro ya Mitterrand hanyuma ya Mitterrand Balladur ivyo rwarabishitseko ico gihe bwari ruhukije mbere burishima kubona habonetse aya masezerano yarusha bose bari babishimye ku rupapuro na Paul Kagame yari yandikiye Perezida Mitterrand amushimira ku by'Ubufaransa bwari bumaze gushikako aya masezerano yarusha no kuvuga yuko ico gihe atanegura iby'Ubufaransa bwari bwakoze kuva mu 1990 ingerera indege ikororwe ubwicanyi butangure bufata urugero runini cyane mu nyuma bigaragare yuko ari genocide Ubufaransa bubicishije kuri Alain Juppé bwabaye bwa mbere mu kuvuga yuko ari genocide icyambere Mitterrand yagize nuko ibaza icokorwa ariko twari tumaze gukura ingabo zacu kiretse bake bo mu migambi yo gufashanya nta ngabo zari zikiriyo zashobora kugira ico zikoze twibaza rero ico turi bukore Ubufaransa bwaciye burondera gushigikirwa n'urwego rwa ONU ruje umutekano ariko nta gihugu na kimwe mu bikomakomeye cashatse kugira ico gikoze Alain Juppé buno nyene ati ntidushobora kugumaho ataco dukoze Perezida bavyumva kumwe ariko abo kwivuna abansi ntibabishaka ibiro bikuru vy'ingabo ntivyabishaka François Léotard ministre w'ingabo ntiyabishaka igisirikare c'Ubufaransa nticyabishaka cabona bigoye cane hagiyemo n'ikibazo c'uburyo kandi kwisuka mu ntambara y'abanyagihugu ku bandi vyama bisa n'ukwiheba ariko kubera vyari birenze urugero François Mitterrand yavuze ati nta numwe ariyo ariko ntidushobora kutajayo dutegerezwa kujayo gutyo abagiye hagati Balladur acarahesha ariko acavuga ati dutegerezwa gushigikirwa n'uruhusha rwa ONU ivyo Mitterrand aravyemera hanyuma kandi ico gikorwa kigira igihe kizwe duca turaronka uruhusha rwa ONU icyo twaze rero si ikintu cakorotse kiva mu kirere c'Ubufaransa si ikintu abakuru ba gisirikare biyumviriye ngo baje gufasha abagenzi babo iyo bigenda gutyo Ubufaransa bwari kuba bwagomoye ingabo zidasanzwe kugira bufashe uyu cankuriya ariko suko vyagenze pour venir à l'aide de tel ou tel proche ça pas du tout été le cas Uwoni Hubert Védrine yari umunyabanga mukuru muri presidansi ku butegetsi bwa François Mitterrand nyuma yaje kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa ibisobanuro bwo mutari kuba mu kiganiro ariko arasobanuraho Ubufaransa bwari buhagaze niba hari icyo mubivugaho murabivugaho ariko hano aravuga ko kugeza bamaze no gusinya amasezerano ya Arusha Kagame icyo gihe yarakiyoboye inyeshyamba atari perezida yarashimye ntacyo yanenze ku Bufaransa ahubwo aravuga ko ibintu byaje guhinduka nyuma y'icyegeranyo cyasohowe n'uriya mucamanza w'Ubufaransa nibwo ibintu byahindutse ariko Rwanda na Tom Ndahiro ndabahunganya mu bivugeho ariko reka tumaze twumve uwo muri kumwe Bwana Twagiramungu tukize n'amahirwe na Ndagijimana abonetse Bwana Twagiramungu wabyumvise wumvishe n'ibivugwa na Hubert Védrine wumvishe n'ibyavuzwe na Yolanda na Tom Ndahiro wowe uhagaze yewe ntabwo namenya aho mpagaze kubera ko amagambo yabaye imvange kuko ikibazo cy'Abafaransa ni ikibazo gikomereye Ubufaransa n'ikibazo gikomereye Abanyarwanda Abafaransa rero ntabwo nabasubiriza kuko ntazi amateka yabo ariko kuvyerekeye Abanyarwanda ndumva nagerageza sinabasubiriza bose kubera nk'uko babandi bavugaga n'ubu tukibivuga natwe ikibazo cy'Abafaransa ntabwo tukivugaho rumwe umuntu umaze kumva ibyavuzwe ikibazo nibaza ni iki Abafaransa niki bapfa n'Abatutsi icyo wagisesengura akatubwira ati Abafaransa cyo bapfa n'Abatutsi niki icyo Abahutu bapfuye n'Abatutsi cyo ndakizi ariko tutsi bapfa n'Abafaransa nabo nkizi ibi byo kuvuga ko ngo Abafaransa bahagaritse abantu akaba ari byo umuntu yashingira avuga ko ngo bateguye cyangwa se bakoze genocide bigakorwa inkotanyi z'igitera muri 1990
cyane cyane bagahagarika abatutsi gusa nyine ko mbyumva, ariko ndakeka ko batahagaritse abatutsi gusa, ntabwo abafaransa bazi abatutsi uko basa, kuko hari abahutu basa n'abatutsi n'abatutsi basa n'abahutu. Ikindi ngo bagahagarika n'abana, abo bana ntawe wamenye niba bari abangavu cyangwa se akaba ari abana b'ingimbi cyangwa se akaba ari abana bato. ngira ngo barahagaritse abantu bose, ngira ngo bari bagindangamuntu icyo gihe. bari bagindangamuntu. Ubwo ni ukuvuga ko abatari abahutu bari bafite uko babagenza, hari ngira ngo ntabwo ibyo ngibyo byasobanuwe, bagomba kuba barafunze benshi icyo gihe. Ibindi numvise basobanura ni ibyerekeranye n'ibyabaye ibisesero. Ibyabaye ibisesero koko nk'uko bivugwa ntabwo nabishatseho, nabikoze ubushakashatsi nyine, nta nubwo ndi umushakashatsi. Byaba bibabaje niba hatarimo wenda amakabya nkuru, ariko byaba bibabaje. Ibindi rero bivugwa ni ibintu ngo byagiye byandikwa na za kangura, nabyo ni preuve niko babyita, n'ibimenyetso byerekana ko abafaransa bagize uruhare, n'amashusho ngo bagiye bashushanya kuri ibyo bifuniko bya kangura. Mitera yakarasa avuga ko agomba gufasha abahutu ahari, ariko ibya kangura ngira ngo byamenyekaniye Arusha nyuma ya jenoside. Abapropagandiste ba FPR ntabwo bazahakana ko ibyo kugira ngo bakomeze bacanira abahutu baba extremiste ibyo bagiye bandika muri kangura birazwe. Ibi rero ibyo bimenyetso, muri ibimenyetso sinumva ko ari ibimenyetso bifashe cyane. Uwagira ikimenyetso cy'ukuri ni uwavuga ati mu mateka yacu abafaransa kuva mu gihe cya koloni kugeza muri 1990 tuvuge baratwangaga pe, bakora politike yo kutwicisha bose abahutu ngo batwice, nk'uko mbese bikunzwe kuvugwa, uretse ko birya bivugwa nabyo ari uburyo bwa propagande. Abantu bavuga ngo kuva muri 1959 abahutu batangiye gukora jenoside kugeza muri 1994. Muri 1959 byo nibwira ko ikinyuma kizajya gikubitirwa ahagaragara, kandi tugikubite ari uko tubanje kureba amateka yariho, kuko amateka y'u Rwanda ntabwo tubivuga kimwe. Ntawe uvuga abahutu ukuntu bagowe, ukuntu bakubiswe ku kibuno, ukuntu bahetse abantu ari bazima, ukuntu bagiye guhingira abantu bazima bashobora kwihingira, bakabahingira ku buntu badahembwa, ukuntu babaye abaja bakabiba ngo imyaka 100. ntawe bivuga ibyo. Noneho kuvuga ngo nabo baragerageje kwigira abantu muri 1959 bakoze amashyano, kuba barakoze barazanye repubulika muri 1961 bakoze amashyano kubera ko batashoboraga gutegeka, ntabwo ari ibyabo. Ariko rero ndangize kuri aya mateka, twagira mungu ndagira ngo mbaze ndagirize kuri aya mateka, ni ikintu gikomeye iki ngiki, kuko icyo guhuruduka abantu bakavuga ibyo muri 1990 batabanje kuvuga uko byagenze, wenda tuzabihitisha ndabizi, ariko nibura ubyumve wowe. Reka rero nonze kubyaza icyo navuzaga no gutandukira gusa, nibyo no gutandukira. Natandukiriye kubera iki? Ntabwo dushobora kuvuga amateka y'abafaransa tutabanje no kuvuga amateka yacu. Ibyo ntibishoboka, ntabwo bizashoboka. Iyo bavuze ko abafaransa bahagaritse abantu, bakavuga ko abafaransa batoranije abana, bakavuga ko abafaransa bishe abantu muri za bisesero, reka no ngabikere no kuri kubyo twita ko ari bishya. Ikindi cyerekana ko ngo abafaransa bafatanyije n'abahutu baba extremiste, reka tugishyiraho nacyo, nuko ngo babica mu mpaka bagiye kubonana n'abafaransa muri Élysée no muri Matignon. Nibyo kuko abo bantu bagiyeyo kandi koko barakiriwe. Ikindi nzi nuko ibihugu bimwe nk'Ububiligi ndetse na Etats-Unis zabimye visa kugira ngo bajyeyo. Ibyo bavuganye sinzi niba barasabaga abafaransa kugira ngo bakomeze abantu bicane cyangwa se babakiranure. Ariko ikitavugwa ahangaha nuko ibyerekeranye na FPR ibyo yakoze kuva muri 1990 kugeza kuri 1994 nta n'umwe bivuga. Byose ni ukuvuga ibyo abahutu bakoze, ntawe uvuga uburyo Habyarimana yishwe. Hanyuma se ibi bya Ibervedrine amaze kuvuga ko botsaga igitutu leta y'abahutu, ariko umugabo tumaze ko bavuga ko bo barababwira ati mugomba gusangira ubutegetsi n'abatutsi. Ibyo kuvuga ngo bagomba gusangira ubutegetsi n'abatutsi kuva ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 6 mwaka w'1992 inama yabereye i Paris, abafaransa ubwabo nibo babigiyemo bavuga bati ibyo ari byo byose nubwo inkotanyi zateye nibafashe intwaro hasi mujye mu masezerano ya Arusha, abo bahutu nabo batutsi bagabana ubutegetsi. Ntabwo ari bwo bwa mbere ibyo bintu bibaye, ariko reka mvuge iki ngiki ko twamaze mu mwaka n'amezi 2 Arusha abantu baganira ku buryo bazasangira ubwo butegetsi. Wese kubizi ko n'uwo Vedrine nyine ngo ari byo avuga,
twarabusangiye se amasezerano yashyizweho umukono asinywa na perezida wa Habyarimana yemeye ko ubwo butegetsi tugomba kubugabana n'inkotanyi zirayasinye byagenze bitese ni ukuvuga ko ngo noneho ngo abazi ko ubwo butegetsi budasangirwa niko bisanzwe bivuga ubu ngo ni abahutu ngo niko byagenze ariko wongera utandukira bwana Faustin subira kuri ku Bafaransa ku Bafaransa s'Abafaransa bari gukora ibitangazo byo kubwira abo bahutu muri iyo ntambara ngo bagabane ubutegetsi inzira barababwiraga bati nimureke kwica abantu muhagarike musangire ubutegetsi nibiba ngombwa mu busangire mukurikije amasezerano yarusha icyo ngira ngo Abafaransa bagombaga gukora icyo gihe kandi ntabwo inkotanyi zari kucyemera nuko ubwabo Abafaransa bari kwintervena mu gihugu bagahagarika iyo mirwano. Icya kabiri nuko ibihugu by'amahanga bihuriye muri Nations Unies byagombaga kubwira Minuar ko bayongerera ingabo bagahagarika ubwo bwicanyi, ariko nta muntu n'umwe nzi wigeze afata ijambo haba muri abo ngabo baje kuba batabazi haba se abantu bandi nabo ngabo muri FPR wigeze avuga ati twebwe dufashe initiative reka duhagarike ibintu biba ni ibintu rero iteka no kujya kuraguza nyine muri abo bazungu nibo bagomba kubihagarika ngaho twebwe bene byo tutari dufite n'imbaraga zo kubihagarika tukabanza no kubihagarika mu magambo ahubwo icyakozwe n'iki nuko FPR yavuga iti ibi bintu haramuka hagize igihugu cy'amahanga kibizamo turagifata nk'umwanzi nacyo turakirwanya. Icyo gihe rero abagomba guhagarika ngira ngo iyo mirwano n'abanyarwanda ubwabo ntangiriye cyane no kuri FPR yo yakubwira ko yabihagaritse ariko yabihagaritse igihe kise ko yabihagaritse hashize iminsi reka twumve twari twabuze Ndagijimana ariko arabonetse araduhamagaye. Bwana Ndagijimana nari nateganyije ko kubaza mbere ariko uraboneze hagati ikiganiro ni ku gitabo wanditse wibaza uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yo mu Rwanda. La France a-t-elle participé au génocide rwandais? Ikibazo tuvuga hano mu mvano ni uruhare rwabo. Abafaransa bagize uruhare muri jenoside mu Rwanda cyangwa nta ruhare babigizemo? Niba bishaka kuvuga ko bafatanyije n'abanyarwanda gukorera jenoside navuga ko atari byo ko ari ikinyoma nk'uko bwana Twagira ngo amaze kubivuga, ariko wenda nagira ngo maze nitegure ko ntabashije kuboneka ku isaha kuko hari indi mirimo nagiyemo insubije ikibazo mbajije wenda uraza kumbaza ibindi nakubwira ko Ubufaransa nta ruhare na busa rwagize mu ishwa ry'abatutsi mu Rwanda cyangwa ry'abahutu bari mu mashyaka atavuga rumwe n'ingoma yariho icyo gihe. Urakoresha ijambo nabusa? Nta nabusa, ndashaka kuvuga guverinoma y'Ubufaransa. Guverinoma y'Ubufaransa kuko nari Paris nabonanaga nabo hafi buri munsi kuva perezida Habyarimana bamurasa buri munsi nabaga ndi muri ministeri kugeza aho banyirukaniye. Wari ambasaderi icyo gihe? Nari ambasaderi hano i Paris. Ariko nuko utari mu utuvise ibyavuzwe mbere ariko Yolanda yatanze ingero z'ukuntu Abafaransa bari mu Rwanda bari kuri za bariyeri bareba amarangamuntu, yatanze urugero rw'ibyabereye mu Bisesero agaragaza uruhare rw'Abafaransa yaranababonye. Wowe uravuga nabusa? Ariko ibyo ngibyo bivugwa n'abantu batazi uko bigenda mu ntambara. Iyo hari abasirikari b'amahanga batabaye igihugu runaka niko bigenda. Urebye muri Central Africa muri iki gihe nge niboneye amafoto kuri televiziyo berekana abasirikari b'u Rwanda ba FPR muri iki gihe n'aba Barundi bahagaze kuri bariyeri bari kwaka aba Central Africa ibyangombwa batangaza carte d'identité mbere yo guhita. Ariko ubwo urwo rugero wenda umuntu yavuga ko abangaba bari muri Central Africa ku cyemezo cya Loni, Abafaransa bari mu Rwanda ku cyemezo cyande? Icyemezo cy'Ubufaransa bari bahamagajwe na guverinoma yariho muri iki gihe kandi huje n'amategeko. Ibyo ari byo byose iyo wasabaye igihugu kandi uzi ko hari kuba ibyo bita za infiltration, FPR yarazikoraga cyane. Abasirikare ba FPR nibo basigaye babitubwira ukuntu byagendaga. Hari abantu benshi bavuga ku ruhande rwa FPR bakazi Kigali bazanywe n'imirimo myinshi. Ntabwo wakora ku kazi ko kurwanya infiltration utabashije kureba abahita n'abaza. Ibyo ngibyo byarakorwaga kandi nta cyaha kimwe. Gusaba ibyangombwa se icyaha kirimo n'iki? Ikibi ni uko amara kumwaka ibyangombwa uwo muntu akagira ikibazo agira. Madamu Yolanda yavuga abanyarwanda b'abatutsi baciye aho Abafaransa bari bakabigira cyangwa iki? Kandi n'abahutu bahacaga babasaba ibyangombwa ntabwo babanza kurebera kure ngo uriya ashobora kuba ari umuhutu cyangwa uriya ashobora kuba umututsi ngo uriya turamwaka ibyangombwa. Babisabaga abahitaga aho bose.
ntabwo abafaransa bigeze bafata abantu ngo barundarunde ngo babashyire ababafuga. Ibyo ni ibinyoma abantu bose bari mu Rwanda twababajije icyo gihe. Yolanda wenda ashobora kuba yarabonye karimu cyangwa iki, ariko ibyinshi ni ibintu byo guhimba kugira ngo barebe ukuntu bakwivanaho ingorane bafite bazigeke ku bihugu by'amahanga. Naho biriya mwashyizeho bya Ministre Vedrine nabyumvise, naho narindi muri iyi minsi ishize inama nari nagiyemo mpuzamahanga yari ahari yanabisubiyemo. Ntabwo tugomba nk'uko bwana twagira mu ngo bivuze, ntabwo dushobora kuvuga amateka y'Ubufaransa n'u Rwanda tutavuze amateka yacu ubwacu. Nanjye ubwanjye mu kwezi kwa kane tariki 16 nagiranye contact na ekipe ya Kagame nkoresheje ihozagara na Patrick Mazimpaka ndababwira nti mwakwemerere FARC guhagarika intambara ariko aho tukomeje no gutandukira baransubiza ngo ntibayihagarika ngo abo batutsi mbabwira bari gupfa ngo nabasigaye mu Rwanda ngo bamaze imyaka 30 bashyikira Kayibanda nta Habyarimana. Ndumva tuvuye mu byatuzindiye mu kiganiro tukajya mu mateka y'intambara. Oya nanjye niho ngigeramo sinzi ibyo mwavuze. Reka mbivuge noneho ngaruye ku by'Abafaransa wenda, ariko nagira ngo nkubwire uko ibintu byagenze. Tujye twemera ko umuntu agomba kugira uruhare yemera yagize mu mateka. Turagusubiraho umukanya. Tom na Yolanda i Kigali murabyumva ibivuzwe n'aba bagabo babiri, nari nabavuze ko Yves Vedrine amaze kuvugana baha ijambo hari utuntu yavuze asa n'uvuguruza ibyo mwari mwavuze mbere. Wenda duhere kuri Madame Yolanda. Ndeka d'abord mbanze nishimirire n'ukuri ndagisha Imana uvuze ko leta y'Ubufaransa nta nubwo ari leta y'Ubufaransa kwanza, kuko leta ntiyari nabizi, ni igisirikare na perezida ubwe Mitterrand. Ubw'abana mu Bufaransa asoma icyo gitabo Le Savoir la Machette, bo ubwabo bariyemerera uko ibintu byagenze. Ni nk'uko uyu munsi interahamwe yaba yivugira ukuntu yishe ugaturuka hirya ukamubwira ngo uribeshyira. Nibyo arimo avuga. Ni ukuvuga ngo niba koko abasirikare b'Abafaransa baratabaye leta y'u Rwanda, kandi nibyo aho hantu ndamushima kuko avugishije ukuri, nta wundi babatumye uretse Mitterrand. Kubera iki? Kuko yari ari muri esprit génocidaire. Kandi ariko nareke ndangize, ariko ntabwo nigeze nguca mu ijambo. Hanyuma guverinoma y'Ubufaransa yavuze ko bayibeshyera rwose, itigeze perezida yihamagara ngo ayigishe inama. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, amaririsi Loni yayihaye uburenganzira. Amaririsi yageze hano birivugirwa n'Abafaransa ubwabo n'abayobozi b'Ubufaransa ubwabo. Naho kuvuga ngo FARC bari gufatanya na FPR bagahagarika jenoside, urumva se umwicanyi n'uwayihagarikaga bari gukorana gute? Mbwira rero ukuntu ugiye wari kumbwira ngo FARC baje kunkiza, baje kunyica. Ikindi kuvuga ngo ntabwo Abafaransa bahagaze ku mabariyeri, ndagira ngo mbabwire ko batahagararaga ari bonyine, bahagaraga bari kumwe na FARC, kandi noneho bagaselekisiona abatutsi bakabaha FARC. Iyi mpamvu mutabizi nuko mutari abatutsi ngo babahagarike justement mumenye ibyo badukoreraga, bakabajyana he. Ikindi icyanyuma ngiye kukubwira, mbabarira, ntabwo hano turi mu rukiko kuko icyo gihe bizaza. Ikindi mperutse Roma muri commemoration nihurira n'uwayoboraga akanama ka security icyo gihe, ansaba imbabazi arambwira ati madame mwishwe n'Abafaransa kuko uduhugu duto iyo tugeze igihe cyo kuyobora Conseil de Sécurité nta jambo tugira, biriya bihugu by'ibihanganye nibyo bifata amadecision. Ati icyo gihe ntacyo ntakoze, kandi nyamara narayiyoboraga ntacyo nashoboye kugeraho. Ararira ansaba imbabazi. Rero nibajye bayerekeraho, kuko kuva imyaka 20 niba ntasaze nuko nagize Imana ngakora ubwo bushakashatsi nkajya mbona ukuri n'ikinyoma. Twagira Mungu nawe ntiyibuka Kangura twayisomaga kangahe se nawe ko yaratuye i Kigali aratinyuka akayihakana. Ariko ntabwo yayihakanye. Ntabwo yayihakanye madame. Yayihakanye. Reka nje kwa Tom. Yahakanye Kangura Tom yavuze aho Habyarimana na Mitterrand bari kuri couverture. Ariko couverture ntabwo yashizweho na Habyarimana na Mitterrand, yashizweho n'umunyamakuru madame. Ni Kangura ariko ndakubwira ko ari Kangura. Tom, intambara yo mu Rwanda yatangiye muri 90. Ubufatanye bw'u Rwanda n'Ubufaransa bwatangiye mbere ya 90. U Rwanda rufatanya n'Ubufaransa, uziko n'abasirikare bigishwaga
n'ingabo z'abafaransa ndetse n'ibikoresho bigatangwa n'abafaransa intambara itaraba. Hari icyaha cyari kirimo leta y'Ubufaransa gufatanya na leta y'u Rwanda, leta yemewe n'amategeko, hari icyaha cyari kirimo? Gufatanya na leta cyangwa kuyifasha mu ntambara, apana 75 nta ntambara yari hari, yari leta iriho isanzwe, ubufatanye buhari. Ngira ngo icyo tuvuga ni jenoside yatangiye kubera intambara muri 1970. Ariko mwebwe murajya inyuma. Mwagiye inyuma, uramuzi mwari hamwe. Jewe ndashaka kubwira ko ikibazo kijyanye abantu batabaye u Rwanda intambara igitangira si Ubufaransa bwonyine. Ari Ababiligi baratabaye ndetse n'Abazayirwa baratabaye. Uyu munsi ntawe bavuga Ababiligi, ntawe bivuga n'Abazayirwa, kubera ko uruhare rwabo rwarangiye kugutabara gisirikare birarangira. Abafaransa bo bateye indi ntambwe. Nakubwiraga iyo operation Roi, ndagaruka ku magambo ya Védrine gusa, amagambo y'abagabo bombi sindi bagira icyo mbanyavugaho, kandi ndatanga impamvu ntagira icyo nyavugaho. Icya mbere nuko iyo operation Roi muri raporo ya Kires yo muri 1998, operation Roi wayisobanura gato ku muntu utabizi. Ni operation ije gutabara u Rwanda gisirikare, ariko noneho harimo no kurinda umutekano w'umujyi wa Kigali. Icyo gihe abasirikare b'Abafaransa nk'uko bivugwa na raporo ya Sena y'Abafaransa ubwabo, ivuga ko Abafaransa mu kimwe mu nshingano bari bahawe ari ukureba Abatutsi, kubera ko ari bo bari abanzi kandi ari n'ibyitso by'umwanzi. Nibiko byanditse. Ikindi, hari operation yayobowe n'umurutiyona Colonel Gilbert Canova, ari nawe watangije muri hagati y'ukwezi kwa 12 1991 ikintu bitaga autodefense civile. Autodefense civile byari bivuye mu rwego rwa gisirikare bigiye mu baturage. Iryo jambo defense civile ari nabyo byaje kujya muri discours ya Habyarimana mu kwezi kwa 4 kwa 1991, nibwo hategurwaga intera hamwe. Ndetse icyo kintu cyarakomeje kugera auto defense civile irakomeza no mu gutegurwa kwayo. Ibyo nabyo biri muri raporo y'Abafaransa ubwabo. Ikindi nuko hari na operation yinde bitaga Dami, yari ifite mission yo gufasha ex-FAR ku rugamba, kubigisha no gukoresha ibikoresho byabo. Iyo Dami kandi igatoza kwigisha fashanya n'abajandarume. Mfite imyanzuro y'inama zazwagamo n'Abafaransa, bagiye n'ahantu Abatutsi bishwe nta kintu bavuga, minutes zigera kuri 20. Ikindi nuko abasirikare bose badami babaga mu bigo bya gisirikare cy'u Rwanda bavanze n'abasirikare, ari ku Mukamira, ari mu Bigogo, ari Gabira, ari Gako. Nuwo witwa Colonel Shore yaje kugirwa n'umujyanama wihariye wa etat-major y'ingabo muri 1992, hari baruziye n'abandi. Ikibazo cyo Védrine yavugaga ngo baharaniraga amahoro, n'abateguraga jenoside babyitaga gutegura amahoro. Ariko aho Tom ngira ngo uravuga rumwe na Védrine, kuko ntabwo bihakana ko bafashije u Rwanda, ariko bakabafasha ati muri mu ntambara mugomba kumvikana. Ntabwo yigeze hakana ko bafashije igisirikare. Ndaza no kuri ayo mahoro n'ikintu avuze, kubera ko hari imvugo ya abategura jenoside n'ababafasha bafite imvugo bakoresha niyo birinda, kubera ko birinda kuranguza cyangwa birinda kwivamo. Ariko mbere gato reka nkubaze kuri umaze kuvuga bya defense civile, operation Dami, operation Roi. Ibi byabaye u Rwanda ruri mu ntambara n'inyeshyamba za FPR. Yari intambara n'inyeshyamba, bateguraga jenoside. Hari ibintu bibiri byaba intambara yarabaye, ntabwo ari buri ntambara ivamo jenoside, kandi jenoside si intambara. Kimwe muri definition, intambara ni amakimbirane ya politiki. Jenoside banza ubyumve, ndabanza nk'ubu itandukaniro ryabyo. Ikindi ni icyaha cy'ubugome cya politiki. Arusha abantu bagiyeyo gukora imishyikirano yo kubona amahoro y'intambara, ariko jenoside ibaye ukurikirana bayikoze, kubera ko hari itegeko rihana icyaha cya jenoside, hanyuma amakimbirane nk'intambara agashakirwa ubundi buryo bwo kurangira. Ari naho haturutse amasezerano y'amahoro ya Arusha. Icyo nanakubwiraga nuko
mu buryo bworoheje nuko nibyo koko ibihugu byinshi byari bishyigikiye ayo masezerano y'amahoro yarusha, ariko ubutegetsi bwa Habyarimana yaba tutari hamwe n'abantu bahisemo kwiyibagiza no kuvuga bitari byo. Hari raporo yakozwe na muryango w'abibumbye United Nations Human Rights Commission yohereje ubutumwa mu Rwanda hagati y'itariki 22 n'itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu 1994. Muri raporo batanze bavuze ngo tubonanye na leta y'abicanyi y'icyo gihe bitongo n'abatabazi iyo commission ngo ko nubundi ngo ibyo mubona ngo nuko ngo bari barabwiye Loni na mbere yose ko amasezerano y'amahoro yarusha atazashoboka. Ibyo bintu ni ibintu byanditse. Icyo nakubazaga to ntabwo unshubije, nakubazaga ko ubufatanye bw'u Rwanda n'Ubufaransa mbere ya genocide muri 1992 bari mu ntambara na FPR. Hari ikosa ryari ririmo Habyarimana gufashwa n'Ubufaransa kuko n'inkotanyi zafashwa na Uganda. Ikosa ryari kubafasha gisirikare nta kosa, kubafasha gutegura genocide ni icyaha, si nikosa. Genocide si ikosa, ni icyaha. Hari icyemezo cyaho bicaye Ubufaransa bwicaye n'u Rwanda mu mugambi wo kuko ibingibi umbwiye Operation Norwar, Operation Defense, hari igikorwa kigaragaza uruhari rw'Ubufaransa. Ibikorwa birahari rega ni byinshi cyane. Wese nkubaze noneho rega igihe iyo uvuze ngo genocide iba no mu byiciro. Hari icyiciro cyo twavuze cya identification, hari icyiciro cya preparation, ari byo gutoza interahamwe barabikoze. Icyiciro cyo gutanga gukora amazina y'abantu bagomba kwicwa, interahamwe guhangana na FPR cyangwa n'amashyaka. Ntabwo batoje interahamwe kugira ngo bategure genocide. Pardon mugenzi mbaderanje, muri musome ibyo bitabo muzabona umusirikare w'Umufaransa wakoze liste y'abatutsi muri gendarmerie muri computer. Muzabibona biranditse muri ibyo bitabo ndimo mbarangira jewe n'amazina y'ababikoze. N'umuntu witwa Robarde. Ariko mugenzi reka nagira ngo jewe sinza gugutindira, mbanze nkubwire ko ni ibimenyetso kuko ni ibintu bihari nakubwira nti byanditse hanaha. Udutumira muri iki kiganiro kugira ngo nibura tuvuge ibintu kugira ngo abantu bumve ibintu bifatika. Aricyo bigamije kuko aricyo nibyo bigamije. Ariko tuzirika ni kiganiro cy'isaha imwe nicyo kibazo mfite. Ntacyo bitwaye tuyikoreshe niba ushaka tuzageza n'umuyinde. Nuko ikibazo noneho hakaba icyo cyiciro cyo gutandukanya noneho abanyarwanda. Hari Umufaransa waje nahangaha witwa Marcel de Barge kuri 28 ngira ngo nukuzi kwa kabiri 1993 niwe waje kugira inama yo gutangiza cyangwa gukora ikintu cyitwa power. Yarahari mu Ministeri ya Coopération y'Ubufaransa. Marcel de Barge power yateguwe kugira ngo habeho genocide rwose. Iyo ngiyo cyari icyiciro, ni icyiciro mu byiciro byo gutegura genocide. Buretse gato Ndagijimana avuge. Buretse gato Ndagijimana icyo kintu ntabwo ariko ntarangiza igitekerezo. Uwo ndahiraho yarari simazi, ariko ndagira ngo nkubwire ko delegation ya de Barge yaje mu Rwanda kubera ko ninge wagiye gupfukamira Abafaransa nyabona ni mugende mukomakome ibintu bigiye gucika. Abanza kuvuga bati ni biracika rimwe mu ariko nimwe ni guverinoma n'inkotanyi nimwe muri gutuma umwuka mu bugaruka mu gihugu. Ndainsista cyane navuga nti nyaboneka ni mugende mukomakome mujye kureba Habyarimana, mujye kureba Premier Ministre, mujye kureba Museveni n'abandi mu binginge intambara ihagarare kugira ngo negotiation zikomeze neza. Ubwo hagati aho twari twatangiye n'ibiganiro mu Bufaransa muri 1991 nibwo bohereje Ministre de Barge yarajyanywe na programme yo gufasha abanyarwanda kugarura amahoro n'umwuka mwiza mu gihugu. Yagiye kureba Habyarimana, bagiye kureba Museveni, bagiye gukomakoma hirya no hino. Ntabwo yajyanywe no gutegura genocide. Ibyo ngibyo bajye bareka gukwiza inkongi izo ngizo. Nanjye nabaza Ndahiro, ese ko abarwanaga bari babiri icyo gihe cyose FPR yakoraga iki? Iyo ntabwo yagerageza kureba abahita muri zone yayo kugira ngo hatagira abayinjiramo wenda ari abandi. Ese FPR igihe genocide yatangiye yifashite kuko kuva mu kwezi kwa kane ndagira ngo mbivuge navyo mwumva impamvu wenda bikoma Abafaransa cyane.
kuva mu kwezi kwa kane habaye nk'ikintu cy'intambara ya diplomasi hagati ya FPR n'abafaransa. Abafaransa bakomeza gukoma kumuvuga bati ni mureke amahanga atabare. FPR ikavuga iti nta gutabara tuzabyirangiza ubwacu. Kuva mu kwezi kwa kane kugeza aho FPR ku itariki ya 30 y'ukwa kane banditse ibarwa hari hamaze kuba inama ya biro politiki ya FPR basaba Gahima na Dusayidi bari New York kwandikira Nations Unies bavuga ngo abatutsi barapfuye mu Rwanda nta basigaye ngo ntabwo bashaka ko mahanga aza kuko abatutsi bashize ngo nihagira intwaro zoherezwa kugira ngo hagarike cyangwa abasirikare boherezwa kugira ngo bahagarike ubwicanyi ngo bazabona uburyo bwo gufasha FAR n'abicanyi. Ubwo FPR nabwo yasabaga ko minuar igenda koko barayigabanya, bamaze kugabanya minuar ibintu biracika. Darera ajya kureba Kagame navuze ibyo yamusubije bigeze mu kwezi kwa gatanu. FPR niyo yasabye ko minuar igabanuka. Erega burya abasabaga ko minuar n'abaje nyuma bagenda ko nta muntu ugomba gutabara niba biri nabicaga abatutsi kubera ko bifuza ko hatagira amahanga aza kubabuza kwica. Bashaka gukomeza kwica abatutsi kugira ngo babarangize. Abo ntabwo bifuza ko haruza kubibabuza. Undi bashaka ko hataza amahanga ni FPR. Kubera ko FPR nayo yavuze ko yarazanditse mu gitabo cye nanjye barabingiye bavuga ko icyangombwa muri iki gihe kuva mu kwezi kwa kane ntabwo ari ibintu byatangiye nyuma. Njye babingiye ku itariki ya 16 kwa kane. Ko ikibashishikaje ari ugufata ubutegetsi. Kwabo ngo bashaka kuza nibaza bazabarasa nabo. Noneho igera igihe cyacu rukwaze rero. Abafaransa bati niba noneho mugabanyije minuar akaba nta kintu igihugu cyemeye gutabara twebwe turashaka kujyayo ariko ntabwo dushaka kujyayo ku giti cyacu nk'abafaransa. Turashaka kujyayo dutumwe na Nations Unies. Haba amanama babonana na FPR babonana natwe twari muri opposition icyo gihe turi hanze ngenda naravuye muri ambassade nkorana na twagira mungu tugerageza gutanga hirya no hino no gusobanura ibigomba gukorwa. Twagiye New York herekeje twagira mungu ataraba premier ministre tukiri impunzi tujya New York tujya Washington tujya kubonana na Congress tubonana na Mus tubona n'abandi wahina isaha irimo kuturangirana bivuge ndabivuga mu rutumwe tujya New York tubonana na Butros Ghali tusaba ko bashyikira uko abanyarwanda batabarwa ariko bikandikwa ko abafaransa bagiye gufasha abishwa ko batagiye bagiye gufasha RFA. Aho twajyaga hose intumwa za FPR no kuvuga Dusayidi Gahima muri Gande babaga baturi inyuma twamara kuvuga ngo turasaba ko batabara abatutsi bishwa icyo gihe kuko abahutu b'ibyiso bari barapfuye. Abo muri FPR bakagenda irimo kundagirana bakagenda babigenya irimo kundagirana isaha buretse gato twumve isaha irimo kundagirana ari cyo tugomba kurangiza. RPF ntabwo izajya ihunga ibintu yakoze ngo ishake kubigereka ku banyamahanga babaza. Twagira mungu ndagira ngo icyaduteranije hano kwari kumenya uruhare rw'abafaransa bafite mu itegura rya jenoside no kuba ngo barayigizemo uruhare bayikora. Rero nk'abanyira mu vugira ahangaha kuri radio yanyu ko ibyo bintu ababivuga numvise bamwe bavuga ko bafite ibimenyetso baza no guhina amagambo bavuga ko ngo ari Mitterrand n'abasoda ko atari abafaransa bose ko atari na guverinoma. Ibyo nabyo baza bigira uko basobanura. Hari raporo ya Kiresi bayivuze ntabwo raporo ya Kiresi yigeze ivuga ko abafaransa bafite uruhare mu byo gutegura jenoside cyangwa se kwigira mu ruhare. Ibindi ndagira ngo mvuge kuri ibi ngibi byumvikane neza. Abafaransa baje nk'uko mwabivuze simbitindaho hari akoro yo kugira ngo bazafashe u Rwanda mu bintu bya gisirikare byari byarasinywe mu mwaka w'1975 byarakomeje. Harabayeho iyo operation Norwa yabayeho koko. Ariko nagira ngo nibutse ko iyo operation Norwa yaje kwirukanwa ari uko habayeho signature ya president abo bitaga chairman wa RPF na ministre w'intebe bagasinyira Dar es Salaam bavuga ko iyo Norwa igomba kugenda. Iyo Norwa yagiye jenoside itaratangira yagiye mu 1993. Ikindi nuko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'1994 uwahoze ari ministre wa affaires étrangères igihe yari Alain Juppé niwe muntu wa mbere kuri iyo tariki wakoresheje ijambo jenoside avuga kandi ko amahanga agomba guhaguruka. N'iki rero cyatumye amahanga adahaguruka aho bateje jenoside iyo bavuga ntabwo bavuga mu banyamerika reka da abanyamerika kubera ko bafashije ingotanyi nta muntu bavuga
nibo ba mbere bavuze ko nta jenoside ikorwa kandi ko batagomba gutabara. Nuko kubera ibintu byabereye muri Somali bumvaga nta kindi gihugu cy'abirabura bagombaga kujyamo. Ariko kugira ngo minwari bayigabanure nuko hapfuye abasirikare 10 b'Ababirigi bari muri minwari. Baravuga bati nta bantu dufite bo gukomeza kwicwa n'abasigaye no kubagabanya. Icya gatatu nuko Kagame ubwe yavuze yarivuye bimuva mu kanwa ko adashaka ingabo z'amahanga ziza gutabara, ko ibyo bintu bazabyirangiriza. Babirangiriza byarabananiye kuko warabyumvise yabivugiye he tukagira ngo narabyumvise ibyo hehe ko bazabikora babikoze mu minsi 100. Ikindi rero ngira ngo nongereho ni cyo ngicyo ambasaderi yavugaga, aragira ati badusayidi bakoze urwandiko aho bavuga mu sinzi barabisobanura mu gifaransa ngo jenoside ngo ni consommer ngo yarangiye. Ibyo bintu byavuzwe ngira ngo ni ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 bijyana mu mboneko z'ukwezi kwa 5. Iyo jenoside nta bafaransa bayigizemo uruhare numva ngo rukomeye cyane kurusha abandi banyamahanga cyangwa se ibindi bihugu by'amahanga bitatabaye kugira ngo ibyo bintu bihagarare. Abafaransa rero nababajije ikibazo nk'umugezi mugisubizo naho ndangiriza, nta numwe ugeze ambwira ati abatutsi icyo bapfa n'abafaransa ni iki abafaransa bagombaga kujya gukora kugira ngo abo batutsi batsembatsembwe n'abahutu ba extremiste. Ni ukubera iyo mpamvu nta mpamvu nimwe yatanzwe. Rero bavuga ko iryo tegurwa no gushyirwa mu bikorwa kwa jenoside ko abafaransa nta konzi n'amateka zerekana ko nta kwabaye. Niba ngo byandikwa kuri Mitterrand nabyo bazabihakana uko nta gutegura jenoside wenyine. Urakoze cyane, ubwo turimo no kurangiza. Tom Ndahiro, umunota urangize. Tuvuga ibintu bibiri, ndagira ngo mvuge ibintu bibiri kandi icya mbere nuko bagize uruhare mu byiciro hafi ya byose harimo no kuhakana jenoside. Uretse mu gutoza abazayikora banagize n'uruhare mu kuyihakana, kuko n'igitekerezo cya double jenoside cyatangijwe na Mitterrand ubwe avuga ngo ni le jenoside. Ikindi no kuza muri operation turquoise, kimwe mu bintu byabazanye byari ugufasha leta yabo. Ibyo nabyo inyandiko zirahari. Icya nyuma nshaka kurangirizaho, nka Ndagijimana yambajije ngo arari cyambaza, nta kintu amusubiza kuko nta nicyo mvuga ku byo yavuze. Kimwe ni Twagira Mungu, kuko mu bibazo bijyanye n'iyi raporo Kiresi Twagira Mungu ari mu bantu babajijwe, birumvikana ko yahakanye kubera ideology afite. Icya kabiri nuko ntari gusubiza Ndagijimana ari mu bantu batangije umutwe witwa LDR uhakana ko jenoside y'abatutsi tigeze inaba. Ariko yakubwiye ukuntu yagiye New York guhamagarira amahanga guhagarika jenoside, wowe uravuga ibyo ngibyo? Arabisobanura hari inama yagiyemo kandi aferi kamubangamira impamvu yaragikorera guverinoma y'abajenosideri, ntabwo rero ashobora kuvuga. Ariko nyuma noneho nyuma y'ubwo impamvu Ndahiro jumenya amateka mbere yo kuvuga, bivuga amateka mbere yo kuvuga. Nge navuye muri ambassade ku itariki ya 20. Ndakuzi neza ni nayo mpamvu nkuvuga. Ndakuzi neza. Okay, ndakuzi neza. Unava ni turangize Madame Yolanda, wumvishe ko abo muri kumwe hari babiri bahakana uburuhare rwa jenoside. Umunota umwe gusa turangize ikiganiro cyacu. Ariko ikibazo nuko navuga ko yewe nanze kubasubiza kubera ko nabantu bamaze kuba professional. Ijambo rya Yolanda Tom kanukuri ndarindangirijeho. Madame Yolanda, Twagira Mungu aravuga ko Noruwongo yatashye. Birambabaje kubona yari umuntu ukomeye nkawe ntamenye ko abamarine bagumye hano barenze 20 nabangaye. Ikindi ndashima FPR yanze ngo abaza gutabara n'abaje bitwa ko baje gutabara muri 19 bari mu batwishe. Kandi icyo ngira ngo nibutse abantu nuko ukwezi kwa 4 kwarangiye jenoside isa nkaho yarangiye bakora ngo icyo bitaga ratissage, ni ukuvuga bashakisha. Ariko Abafaransa icyo gihe Abafaransa ntibari baratashe madame Hiryari muri 1994 bari bahari no muri Kanombe bari bahari Abafaransa. Ikindi bari bahari hari abatanga mugenzi ndagira ngo ngusabe ikintu. Mu buhamya bwa Kambanda Arusha avuga ko bari bafite na contract zo kuzana intwaro zanyuraga Goma bazaga inahanga zaranaje. Mwinca mu ijambo ni mumbabarire. Mugenzi ntabwo uzi umuntu mwitirana witwa Mugenzi Richard wazamutumiye akakubwira ukuntu Abafaransa bari bahari. Richard ngo bibeshye ko umutemwe ngo wa Burugeri
ari hano mu Rwanda, uzamutumira amaze no gusohora igitabo, azakubwira ukuntu yakoranaga n'abafaransa. Icyo ni icya mbere, kandi yari umusirikare. Dukomeze. Ni ugusoza ariko urasoza. Ikimba nshojereje kuri iki, twagira Mungu ntiyakwihangana ikintu kironda koko akagishyira hasi, kubera ko aho kubona jenoside abona abatutsi. Ni ukuri jyewe ubu numva mugiriye impuhwe, ukwangana yarakwiye kwikosora, tukagerageza tugakorera u Rwanda abana be bazabyariramo abandi bana. Urakoze. Ndagijimana, ngaho wari uvuga ngo ntabwo wanaguhaye ijambo soza. nagira ngo ndangize nanjye mvuge ijambo rya nyuma. Ngewe deba nk'izi ngizi ndazikunda, ariko iyo zigeze aho abantu batangira gutukana no kubeshyana biba byakomeye cyane. Ariko rero nagira ngo mvuge n'icyo kuri icyo cya nyuma Yolanda arangijeho. Richard ngo yari umusirikare, ntabwo yigeze aba umusirikare, yakoraga muri serivisi za communication, bamushyize muri serivisi za renseignement kugira ngo bajye bafasha kudekoda ibyo banditse, kandi bimwe mu byo avuga ko bishobora kuba ari byo, ariko ntabwo yari umusirikare arabeshya. Ni nkuko ariko yafatwaga nk'umusirikare kubera kuba muri serivisi de renseignement, akaba muri centre d'écoute ennemi. Urumva, centre d'écoute ennemi nibyo azabikubwira. Ariko wasoma, oya soma igitabo yagisohoye mama, soma. Ariko aho ngaho uribeshya, ariko tubyihoreye, ntabwo ari byo bikomeye, kuko uhamagaje Rudasingwa cyangwa Kayumba ukamubaza nawe bakubwira ukuri kwabo kw'iki gihe. Urumva, ariko icyo ashaka kuvuga mu by'ukuri, umunota umwe, Abafaransa niba barakoze jenoside koko, niba baratwikiye abantu, kuko nanjye rega napfushije abantu muri iyo jenoside y'Abatutsi, uretse ko napfushije n'Abahutu benshi mu yicwa ryakorewe Abahutu. Niba Abafaransa baratwikishirije abantu cyangwa bakabica, nimureke tuzahure gake yacu Abanyarwanda tuzige neza. Niba hari ibimenyetso tubafate mu ijosi twese hamwe, ntabwo ari ikibazo cy'Abahutu cyangwa cy'Abatutsi. Tuzahure tuganire mu mucyo, tubyerekane impapuro dufite, ubuhamya mufite, tubushyire hamwe. Ubufaransa tubureke, uretse ko hari ababuriza. aho ubundi kujya duterana amagambo tuvugira abanyamahanga, bishobora kuba ari koko barabikoze, bashobora kuba bataranabikoze nk'uko twe tubivuga. Reka turangire. Ariko nuko ngenda shaka ko Abanyarwanda bakwemera nanone amakosa yabo, kuba hari Abanyarwanda babujije amahanga gutabara Abanyarwanda bene wacu bicwa nk'ibisimba. Turangirizaho, abo babikoze nabo bagomba kwireba mu maso, umutima nama wabo ukababwira ko bakoze amakosa kandi bakayemera. Ndagushimiye cyane, urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Marie Vianney Ndagijimana. Reka nshimire na Tom Ndahiro, nshimire na Faustine Twagiramungu na Madamu Yolanda Mukagasana ku bitekerezo mutanze muri kiganiro cy'Imvano.